ade Allah subhanahu wa taala mifada kulitaka gasta lavvawa mi duniyega uda bin lavvawa insanu khalu kurevunge mativeri maqsadaki ilah hameken alukan kurum mi mativeri maqsad bayan koddinu mattaka ilah rasul bekadum fonuvi fitta bawa levvi egotun Allah subhanahu wa taala fonuvi emmiha rasulunaki ilah alukan ada kurumuga mativeri lamsid misatake dakwa fawa bekadum adi ege terem wes agun menge man nabiya muhammadun sallallahu alaihi wasallam ki abadu wes Allah subhanahu wa taala biruwati wadagen e ilaha alukan ada kurmuga mativeri namuna edaka fawa befule ehnama wes agun menge man nabiya muhammadun sallallahu alaihi wasallam wes mukhatab kurwa Allah subhanahu wa taala e ilahuge mativeri kirit qur'anuga wahi kurwa fawani wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin kalege faanuge veri ilaha alukan kurwashe hamekene ramadan mahalukon kuravanto amur kurevvi nun lobe takhunne waki umar ka ekale faanu wadagen nevima alukon kuravanto amur kurevvi nu ehne kamako hatta ya'tiyakal yaqin kalege faanu ge gata maru atwe juma daanden abadwes Allah subhanahu wa taala alukon ko e maguga egotuga thabituma Allah subhanahu wa taala amur kuravwa fa mewani ma matveri nabiyya muhammadun sallallahu alaihi wasallam ya ehem viru algon men fada ta abadu faaf kurmuga ule mihun Allahu alukanko Allahuge amur kurevi amurta tanfiz kurmuga demitibun ma awdavegen venunto ehme agun mennaki waki musuma alukanko waki tanaka devuni malkon kura ba kanuwe abadwes Allah subhanahu wa taala amur kurevi fardu fas namaz qaimuko e ila haram kurevi kandatakun dur helive e ila amur fuluta agun menvi komme tanigga komme wagutigge wes ada kura ba ka wamato erun agun menna falaha kamyab libeni